салом. Хабаргузоришҳои имрӯз 2 майро аз студияи радио Озодӣ ман Шаҳлои Гулхоҷа муаррифӣ мекунам. Сархати бархи аз мавзӯъҳо. 7 тан аз сарбозони афғон ки дар бархурд бо ошӯбгарон ҷароҳат бардоштанд барои муолиҷа ба бемористони ноҳияи Ишкошими Тоҷикистон интиқол ёфтанд. мақомоти ноҳияи Бохтар мегӯянд фардеро ки чандин санги мазорро дар оромгоҳи рӯстои Хурсандӣ вайрон кард боздошт намуданд ва ӯ гуноҳашро ба гардан гирифтааст. ва байкерҳои тоҷик бо парчами Тоҷикистон амрикоро тай хоҳанд кард. мо тоҷикем, мы таҷики, we are Tajiks. Сироҷдин Аслов, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, бо ҳамтоёнаш аз Осиёи марказӣ ва Ҷопон дурнамои ҳамкориҳои минтақавиро баррасӣ карданд. Ҳамоиши муколамаи Осиёи марказӣ ва Ҷопон рӯзи 1 май дар шаҳри Ишқободи Туркманистон сурат гирифт. Дар ин нишаст Сироҷдин Аслов ба мавзӯи мубориза бо терроризму пешгирӣ аз қочоқи маводи мухаддир ва ҳамчунин мусоидат ба рушди осоиштаи Афғонистон ишора кардааст. Ин нишаст бо имзои баёнияи муштарак ба поён расида, Тоҷикистон ба ҳайси кишвари раисӣ кунанда дар давраи солҳои 2017-2018 интихоб шуд. Рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Даргириҳо миёни нирӯҳои давлатии Афғонистон бо ҷангиёни гурӯҳи Толибон барои бозпасгирии маркази Вулусволӣ ё ноҳияи Зебоки Бадахшони Афғонистон ки ҳаммарз бо Ишкошими Тоҷикистон аст ба шиддат идома дорад. тӯли чанд рӯзи ахир 7 тан аз захмиёни нирӯҳои давлатии Афғонистон барои муолиҷа ба бемористони марказии ноҳияи Ишкошими Тоҷикистон интиқол дода шуданд. Як нафари онҳо ки ҷароҳати вазнин дошт, фавтид ва боқимонда зери муроқибати пизишкон қарор доранд. یک نفر شوک رسیدن همون خیلی به خود نامدیم فوتی دیپش عملیات کردیم آیا خوب است باز یک دیگر ما باید خورق بریم و تیر در کوشخونه ماندگی هم خیلی ахиран аснои зиёрат аз ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Бадахшон шоҳиди он шуда будам ки дар шифохонаи маҳаллӣ афғонҳои маҷрӯҳ табобат мегирифтанд. Он замон аз сартабиб Парвиз Бораков пурсидам ки чаро сокинони Ишкошими Бадахшони Афғонистон дар Тоҷикистон муолиҷа мешаванд. در مدت چندین سال این سرکرده از دوران اتحاد شوروی ما کمک طبی را با شهروندان مرز جمهوری افغانستان میرسانیم. در مدت من 3 سال اخیر ما با واسطه فوند با خانواده رشد و تندرستی ما شرطنامه بستگیم شرطنامه طرفین یعنی بین دولت‌های همسرات با واسطه موافقه کرده شده است با واسطه حضورات تندرستی و همه اون شهروندانی که در هم مرز هستند و به ما با آنها کمک طبی یاری رسانده میشوند این تماما رایگان است. сипас аз ҷаноби Бораков суол кардам ки сокинони кишвари ҳамсоя аз чӣ бемориҳое азият мекашанд. اصلا این اذیت میکشن از طرف متخصصان جراحی چی زمانه و چی جراحی عمومی. برای گذشتن با این مرز چی حجت با اون لازم است؟ برای گذشتن با از مرز حجت مخصوصی که این همون موافقه شدنامه‌ای که از طرف فوند آخوندی رشد تندرستی و بین سرحدی ما یک بلانکه مخصوص است که اینو دخترای ما پر کرده من همین قدر حجت لازم تمام دیگری نه روابط نه این چیزی لازم نیست. тафсилоти бештар аз ин суҳбат ва гузориши муфассал роҷеъ ба даргириҳо дар Вулусволи Зебоки Афғонистонро дар сомонаи cw.ozodi.tj пайдо кунед. дар идомаи мавзӯи Афғонистон ахиран дабири кулли НАТО Йенс Столтенберг гуфт ки эҳтимолан то моҳи июн ҳайати ин паймони низомӣ масъалаи афзоиши шумори нирӯҳо дар Афғонистонро баррасӣ ва ҳал кунанд. дар зимн аллакай гурӯҳи аввалини сарбозони амрикоӣ барои тамрини нирӯҳо ба Афғонистон баргаштанд. рӯзи шанбе дар як маросими бо тантана сарбозони амрикоӣ назорати кампи Шуроб воқеъ дар вилояти ҷанубии Ҳелманди Афғонистонро бар дӯш гирифтанд. акнун тахминан 300 сарбози нерӯҳои баҳрӣ дар тамрингоҳи корпуси 215 артиши Афғонистон мустақар шуда бо таълими низомиёни афғон машғул хоҳанд шуд.
چند پیش گنرال جون نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفته بود که برای حل بحران با طالبان ارسال نیروی علاوه‌ای به افغانستان ضرور است. اکثر سربازان آمریکایی که چارچوب نیروهای پیمان ناتو به هلمند سفربر شدند در گذشته هم در این استان ناآرام افغانستان خدمت کردند. در برخوردها با طالبان در ولایت هلمند نزدیک 1000 سرباز آمریکایی و بریتانیایی هلاک شدند. بسیاری از سربازان از آنجا برگشته میگویند که آرزو دارند نظم و ثبات منطقه را برقرار نمایند. من خوشحالم که به اینجا برگشتم. میدونید من در ولایت هلمند وقت زیادی رو پشت سر کردم. ما سالهای زیادی برای آرام نمودن این منطقه مبارزه بردیم و هیچ نمیخواهم شاهد بی‌ثباتی باشیم. انتظار ملاقات با شناسایم می باشم. با بعضی افرادی که در گذشته آشنا شده بودم الکی وا خوردم. خیلی خوب است که ما اینجا برمیگردیم و روابطمان را برقرار میکنیم. در بخش بزرگ کشتزارهای هلمند مواد مخدر کاشته شده است و این منطقه که زیر نظارت طالبان است تامین کننده اساسی صادرات غیرقانونی افیون در سراسر عالم به شمار می رود. طبق اطلاع رسمی بعد بیرونشوی نیروهای بین المللی از افغانستان آشوبگران فعال شدند و حالا نیروهای افغان کمتر از 60% مناطق این کشور را تحت نظارت دارند. برمیگردیم به توجیکستان. مقامات ناحیه بختر میگویند فردی را که چندین سنگ مزار را در آرامگاه روستای خورسندی ویران کرده است معین نمودند. حادثه بعد آن معلوم شد که ساکنان دهه روز 21 اپریل به مقامات درباره این تخریبکاری خبر دادند. در رابطه با این حادثه کم سابقه در جنوب توجیکستان مقامات انتظامی 10 نفر خصوصا جوانان را بازپرسی نمودند. قانونگذاری توجیکستان برای تخریب مزار و سنگ‌های روی قبرها تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. آرزوی کریم جزئیات بیشتر دارد. سلام. از حکومت ناحیه بختر به رادیو آزادی تصدیق کردند که یک جوان 22 ساله از دهه خورسندی یک در شکسته شدن سنگ‌های 28 قبر در دهه خورسندی 2 دست داشته است. به قول مقامات ناحیه بختر این جوان دلشاد دولتبیکوف بوده است که بعد تفتیش‌های طبی معین شده است که بیماری روانی داشته است. شکسته شدن سنگ مزار در ناحیه بختر سر و صدای زیادی را بلند کرد و خصوصا مقامات امنیتی بعدی شکسته شدن 28 سنگ در قبرستان دهه خورسندی یک چاره‌بینی مهمی را در میان مردم برگزار کرد و خصوصا در این موضوع اشاره کرد. این چاره‌بینی در موضوع افراطگرایی و گروش جوانان به حزب و حرکات ممنوع گذرانده شد، اما در مورد شکسته شدن سنگ مزار در دهه خورسندی 2 صحبت کردند. برنامه را ادامه میدیم. گروهی از جوانان توجیک نیت دارند که با موتورسیکل در راههای ایالات متحده آمریکا 10,000 کیلومتر را طی نمایند. سیاحت آنها از ساحل شرقی آمریکا از ایالت فلوریدا شروع شده در ساحل غربی در ایالت کالیفرنیا به انجام میرسد. این جوانان توجیک نیت دارند که با موتورسیکل در راههای ایالات متحده آمریکا 10,000 کیلومتر را طی نمایند. ما از 20 ایالت و نزدیک 80 شهر می‌گذریم. راه ما 6,000 میل یا 10,000 کیلومتر را در بر می‌گیرد. متاسفانه ما با موتورسیکل‌های خود رفته نمی‌توانیم زیرا ما را اقیانوس جدا می‌کند. پایگاه ما از اقیانوس اتلانتیک تا اقیانوس آرام صورت می‌گیرد. ما موتورسیکل ها را در میامی به اجاره می‌گیریم. در این باره پیشکی مصلحت کرده ایم. سیاحت بایکران تاجیک برای سومین بار است که تحت شعار ما تاجیک می‌گذرد. به قول بایکرها هدف از این سیاحت آشنا ساختن تاجیکستان با امریکایی‌ها است. اینچنین امریکایی ها را برای سیاحت به تاجیکستان دعوت میکنند. ما به هر کجایی که سفر میکردیم با تاجیکان و جمعیتی که آنها را متحد میساخت ملاقات مینمودیم و به آنها پرچم های تاجیکستان را تقدیم میکردیم. اولین سیاحت موتورسیکلران‌های تاجیک به کشورهای خارجی 3 سال مقدم برگزار شده بود. آنها با پرچم تاجیکستان از حدود کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه گذشته در مدت 57 روز مسافه 13,500 کیلومتر را طی نمودند. پایگاه دومشان به کشورهای اروپا بود. В каждой стране встречаются различные трудности, в каждой стране свой менталитет, свои законы, свои правила.
дар ҳар як кишвар мо бо мушкилиҳо рӯбарӯ мешудем, зеро ҳар як кишвар менталитети худро дорад. дар сафарҳои гузашта дар баъзе кишварҳо танзими ҳуҷҷатҳо мушкил мешуд. баръакс дар баъзе кишварҳо танзими ҳуҷҷатҳо зарурат надошт. масалан дар Словения роҳ пулакӣ будааст ва мо инро намедонистем. мо бояд ҷарима месупоридем, вале моро бахшиданд. бинобар ин пеш аз сафар мо кишварҳоеро ки ба он ҷо сафар мекунем хуб меомӯзем. Вы там сказали, что вы не заплатили, но если вдруг проверят ваши документы, вам придется платить большой штраф. давлат хушвақтов байкери тоҷик барои аввалин бор ба сафар мебарояд. ӯ мегӯяд чанд бор сафарномаҳои тасвирии байкерҳои тоҷикро дида, дар ӯ ҳисси иштирок дар чунин пойга пайдо шудааст. Встретимся с многими нашими соотечественниками. ما در امریکا با روزگار هموطنان خود آشنا می‌شویم. ما در بالور که برادر شهر دوشنبه هست، چایخانه تاجیکی را که سالهای پیش ساخته شده است، دیدن خواهیم کرد. به آمریکایی‌ها درباره تاجیکستان معلومات می‌دهیم، زیرا که آنها کشور ما را خیلی کم می‌دانند. Очень многие американцы вообще знают о нашей стране. байкерҳои тоҷик 8 май тавассути ҳавопаймо бо хатсайри душанбе истанбул майами ба иёлоти муттаҳидаи амрико сафар мекунанд. забоншиноси маъруфи тоҷик додхудо саимиддинов шаби 2 май дар синни 68 даргузашт. ин донишманд яке аз муаллифони имлои кунунии забони тоҷикӣ буд ва чанд соли пеш раҳбарии кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати тоҷикистонро бар дӯш дошт. ҳамкорони мо дар маросими видои ин донишманд ширкат намуданд. додхудо саимиддинов донишманди маъруфи тоҷик ва раиси пешини кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати тоҷикистон шаби 2 май аз дунё даргузашт. ба гуфтаи наздиконаш, додхудо саимиддинов аз чанд сол ба ин тараф аз омоси мағзӣ ранҷ мебурд ва бинобар ҳамин аз маъмуриятҳои расмӣ канор рафт ва бознишаста шуд. маросими видо бо додхудо саимиддинов қабл аз зуҳри имрӯз сешанбе 2 май дар назди манзилаш дар шаҳраки академикҳо дар душанбе сурат гирифт. дар маросими видо бо донишманди тоҷик Маҳмадсаид Убайдуллоев, раиси маҷлиси миллӣ ва дигар чеҳраҳои сиёсат ва илму фарҳанг ширкат карданд. ба гуфтаи пайвандони марҳум, ин донишманди тоҷик чанд сол боз аз маризии омоси мағзи сар ранҷ мебурд ва табобату ҷарроҳӣ дар дохилу хориҷи кишвар натавонист ба ӯ кӯмак кунад. лаҳзаҳои охирини умрашон дар қарияи боло 4 рӯз буданд. пас аз он гуфтанд ки хеле ҳолашон вазин аст. пас мо фикр кардем ки беҳтар мешавад ки падарамро ба хона биёрем ва имрӯз имшаб соати 1 тақрибан падарам даргузаштанд. дар маросими видо бо донишманд гуфта шуд ки вай аз камтарин нафароне буд ки таърихи забони тоҷикиро таҳқиқ мекард. кӯшиши он кас ҳамчун як олими забондон, забоншинос ба он равона шуда буд ки забони ноби тоҷикӣ, забони мо, забони модарии мо, забони давлатӣ тоза нигоҳ дошта шавад, ин забон рушд кунад. бо назардошти арзишҳои таърихии забон ин самтро пеш мебурданд. додхудо саимиддинов аз соли 1995 то 2000 муовини директори институти забон ва адабиёти академияи илмҳои тоҷикистон ва тӯли солҳои 2000 2005 директори ҳамин институт ва 4 соли дигар вакили маҷлиси намояндагон буд. соли 2009 раиси кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон таъин шуд ва моҳи декабри соли 2013 синаш ба нафақа расид ва аз ин вазифа канор рафт. додхудо саимиддинов дар соли 2011 ба узвияти фарҳангистони забон ва адабии форсии ҷумҳурии исломии эрон ҳам пазируфта шуд. аз додхудо саимиддинов 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар боқӣ мондааст. шодмон ятим, озодӣ, душанбе. ва як хабари фарҳангӣ. ҳафтаи оянда дар тоҷикистон рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии ӯзбекистон барпо хоҳад шуд. вазорати фарҳанги тоҷикистон гуфтааст ки аз 9 то 13 май ҳунарнамоии овозхонҳои беҳтарин, намоиши филмҳо ва дигар дастовардҳои фарҳангии кишвари ҳамсоя дар душанбе ва қурғонтепа доир мегардад. 20 апрел дар пойтахти тоҷикистон намоишгоҳи молу колои саноатии ӯзбекистон баргузор шуда буд. баъди интихоби Шавкат Мирзоев ба мақоми президенти ӯзбекистон дар охири соли гузашта, равобити ду ҷумҳурии собиқ шӯравии Осиёи марказӣ рӯ ба беҳбуд ниҳодааст. ва бо нашри ин хабар барномаро анҷом медиҳем, аммо дар сомонаи озоди.tg шумо метавонед ахбори бештар аз инро пайдо кунед. видеоҳои қобили таваҷҷӯҳ дар озоди видео YouTube гузошта шудааст. мо ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter ва Одноклассник саҳифаҳои вижаи худро дорем. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.